Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch. Liwliwati amin nga Ilocano, Intay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa, mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talo nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM. Isupay ah! Karubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa, mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano.
Okay, may kaupat abong aldaw iti Mayo. May 4, 2025. And adalat tapo dagiti pagayam yo. Kada kita pagtaingan yung umay mangkankansyon, mangharhara na kada tayo with the songs of love and life. Dito lang nga po Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Siyempre with katropang June Seriales. And katropang John Mark Pastor. And for your request Manday mandong for your request and dedication apo please feel free to message us to the official text line iti FDD 0905-808-1259. Leta mo na po ti Gcash na Gcash number para katakiti kandidato na di dyan. I'm just kidding. Okay, for your messages and request 0905-808-1259 or you can directly comment on our live streams apo talo nga platforms ti ayam itata ada kami ti Karuba channel iti YouTube, ada kami pa iti fan page iti XFM kan anji personal kong Facebook yan. So awan ti reason tapno huminga mabasa da kita lalo da kita celebrate apo ti birthday apo ikanyo ti ko na isang sangayan nga panagkablaaw kasi da kita nakapasa iti civil service examinations dako makini Edwin Cielo iti local government unit of Ramon nakapasa nga MPDC. Yes, under the Office of the Planning and Development. Congratulations. Nagrigat to tati pumasa ti civil service kas lakal di malan iti dagom iti abot ti dagom ti kinarigat na. Okay, sino ba ti kablawan balong? Ayan, agi-share pala yun. Ayan. Di live ayan. Niniri sa Gaseta. Ako na pag-greet po ng happy birthday si Tatay Rudy Gaseta. Mga idol watching from Purok sa East. Si Nili, Santiago City. Isabella. Thanks po. Ako na naman. Di Ivan Lorenzo mo dito ay Facebook di XFM. Naimbanggal daw Karuba, exciting from Plaridel Village, Santiago City. And good afternoon, Ma'am Rubilin Mudumo. Yan. Yes, okay nga ron. Para katatoy po, our opening piece. Aren mata, bain baga, tay barungag tarigagay, agayat asirurugso, ngempiman, very shy, ngamin kano, ganda na, nga itatag iti ayat na, iti balasang pagkisman na, mapain amang ibaga. Aniyat ina mauray, no awan ti inrupnoy na, no payadamet ritna, ay balasang ken kuwana. Alakas talaeng awan iti banagen, are matabain baga, wanday tat patenggana. Are mata bain baga, tay barungag tarigagay, agayat asirurugso, ngempiman, very shy, ngamin kano, ganda na, nga itatag iti ayat na, iti balasang pagkisman na, mabain amang ibaga. Aniyat ina mauray, no awan ti inrupnoy na, no payadamet rikna, ay balasang ken kuwana. Alakas talaeng awan iti banagen, are matabain baga, wanday tat patenggana.
anyat ina mauray no awan ti inruknoy na no payadamet rikna tay balasan ken kuana alakas talaeng awan iti banagen are matabain baga wenday tat patenggana are matabain baga wenday tat patenggana. Our first piece entitled are matabain baga by Danilo Palabay deta dati nagkopya ami apo iti deta nga sonata. So that means already nabayagan na po nga sonata deta hindi pala ubinga nga maladaga. Maladaga. Okay, ako ka. Hello, good afternoon to Manang Lorely and Kabsat Ariel Perdido. Yan, and Zali Baniaga, pa-shout out man self, una na, ni Zali Baniaga, karuba, tinaragsak, ken blessing nga panagkasangay mo, ken ikit ko nga ni Marjolita Tomas Castaneda. Oh, Zali Baniaga. Okay. Ni Abot, Municipal Treasurer. Yan, sino nga ito dahil yang ako? Kapin, ay, ikit ko na naman. Anyway, Zali Banyaga, thank you po kung na naman. And Roland Cabrera, hi po, pa-shoutout nga po dito sa San Fermin. At pa-request na rin po ng song na Kusilapan K. Okay. Kusilapan K. Of course, Mary Rose Bernardo Brunio says here, good afternoon, Sir June. Yan, siya latin pagan. Diyan lang. Yan. She didn't mention anybody. Siya lang. Pero na lang kung ulitin niya ulit mag-shoutout mamaya. Okay. Sigaw mo din. Ate, nagbasilang magamin niya. John Erwin sa Diwalo yun. Nagwayboya dito Facebook ti XFM. Ako naman ni Gamyaw Junior na magngal daw. Request man jay manatampang from Gulak Difon Kirino from Gamyaw Junior. Okay, kapunta iso ti may sa kadagiti ka barwan nga sonata mo ito manatampang akit itampang mi urta mo kata kaya ito sonata nga manatampang. Alos di gay labing nang sa ginatindong manisan na taligentun Ogat sobray kasuri naman ang bayi mawa pasidi ka bagayadi manatampang amit tampang inuntan sa ulo rin namit tundong manaubat inubat inuntan sa profile na minikap manatampang nambay di ka mga tao kasobra ikinagkataw inuntapikin sa FB halos mo na bikaraw nan sa pulo na musilin nan sa baba na bugilin nan sa pulo maginugo nan sa baba na belupot ikanya pinggulay bitsuri bitantang kailik ka sa baba kabilupot bitantang manakap si babo abindagang sa apang likan na bibingka usang di ba masas sa pulo na binal sa bala na angel sa pulo na muslim sa baba na setan sa pulo na islam sa bala munafik manati manahok mabompa manatampang amit tampang inuntanan sa ulo rin namit tundong manaubat inupak inuntanan sa profile na minikam manatampang sana all na naman lisan sana all na muslim sana all na papansin sana all na dikayan tabi-tabiyagan lulaloon king ka na yung mukha magpantaloon basta da ka mukha mo pinsoy isa kadiri bala-bala matag may katao pagkailay sa sigbimbo sao bagi-bagi dente matamaan bato-bato sa langit kina may hamtanan manatampang amit tampang inuntanan sa ulo nin namit tundong manaubab
one more time. Kasukat po si Siwit. Nambay fikang mga tao sobrang ikinagkatao nung tapikin sa FB. Halos mo na pagkaraw, nasa pulo na Muslim, nasa baba na Bugilin, nasa pulo maging yumot, nasa baba na Bilupot. Ikanya minggulay, binsuri bitantang ka ilay ka sa baba, kabilupot bitanda, manakap simbabo, abindang sa apang, likan na bibingka, pusang di mapasa. Sa pulo na binal, sa bala na angel, sa pulo na Muslim, sa bala na Seder, sa pulo na Islam, sa bala na Munafik, manati manahok, madugo mantana. Panatampang. Tanong! Aja di higay ko nga parte dyan. Sa tanong! Wow, mukhang fresh. Thank you so much from Sir Oliver. Yes, ayan. And congratulations for a Yes. very successful festival apo dito San Marcelo, ang Adanan, Isabela. And adi kami apo di Rabi, we enjoyed a lot apo. Di Rabi, itay, ingka na katay. contest. And palagi ko hanggang ngayon may contest pa rin na nagaganap. Siguro kung fest. Yes, Cook actually, ang sarap pag-aralan ng kultura ng San Marcelo, di ba? Kakaiba kasi ang barangay. Medyo isolated talaga Adayo pero still reachable. Adayo lang nga talaga. Tsaka, nako isoda, active isoda. Very active. Up to the wee hour, alas 2 parbangon at dadapay lang, intact pa lang amin nga tao di dyan. Barangay officials, barangay tanods. Yes, the working committees. Working committees, Yes, dagiti bumarangay. Yan. And that is because of the leadership, of course, of the Director General himself together with the barangay captain. So once again, congratulations Barangay San Marcelo and a happy fiesta. Amok ka dapat i-celebration datata katuloy na like Kaslat na siguro parade da yata, dati float. May parade. Dagiti Royal Family. Yes. And hangko awanti chance nga nadamag ko dagiti white materials di dalan no kasava nga talaga dagiti. And what is that for? Dawagam ni Sir Oliver. Dumag to kanya na. But anyway, thank you so much Sir Oliver for inviting the four duo. Yes. Yan, and it is our pleasure to be with you. Dita apo panag rambak yung iti fiesta. Or else dapat dagiti pangablaw dito Yan, itak man ti live chat ti kwa. Yan. Ariel Perdido says here, pa-shout out, pa-wash out mga idol ko na and have a nice day mga idol, mga karuba, pa-request ng isem. Thank you and God bless from Nelly Valdez. And Manang Lorely Baldoria of US ko na blessed Sunday, June and JM, regards and take care. And EJ Hines Alberto pa-shoutout idol dito yung siyudad ti Batak, Ilocos Norte nga agdaldalos iti kwarto idol request komanda jay Inkaman idol. Ano yung mga karod pagbenga ti Lupaus. Lupaus. Ay ko awan pa mo basa mo na gito amin ato kanya ni Zelly Banyaga nalpas mo tanong. Anyway, happy birthday to my kumare Margie Castañeda, our municipal treasurer. Yan. Ni Kuya Joseph kan nanay parakas man jay election ba yaw manungal daw langan. Good luck kadagiti amin nga kandidatos. Kuna naman. Correct. Ayan, so unon ante ta election ta napapanahon. One election. Nakaawat kayo ka din iti na idumduma nga sagibo. Wano dagiti nakapalipit kada kita pulyetos. Apo, alwadan nyo tabaka ta makakita. Okay. Dakas ko na go awat ka nga dakas mo tirinom di ka nakaawat di ka din ingka na ta irorumon mo di kandidato piman nga umunagan ko iso nga na saya at latan na ikang ka iti sagibo. Okay, agpanunod tayo karuba. Dinggit man gayem no anyat pagsasaadam no siya sinot panagkunam agsubsubra agkurkurang di ka di politiko when no botante akas kanyam asibigan ti eleksyon sino ngatat maadaan ay adun botante anang rugiya ng dawa. Correct. Sigarilyo ken arak ken maipispisok tingiwa. Ay sos. Di man na kandidato tao day takunanan to tagayang manglimlimos
saan met ang nakarehistro. Kak titig-tig na ikan gar-garaw ti bulbulong. Adwa karkarin na doa gas-gaston jakpay amon ti pudpudnong. Adda magmag na nagkamkampanian nagibunbunong ti makan. Isuday tanti pagkapuanan at tumaya ni Manong Juan. Kak apud-pudno ti is-isen ti kandidato. Amin pakidanggayan na paring lang no mga bakto. Kandidato ka no? Manong. Hindi naglipipatan na Manong. Nagbayag na pumutput. Ayan. Kakaasi ka lang nga mong iwag-wag ting to di ima mong hindi batan. Denggem kailian, iinak may balakad, di kayag daw-dawat, aglalo no para tingiwat, tapno awan bales, politikon to ang mga bakplataporma dati, kitamsan nga tay kwartadat almanang. Dakay meta politiko, idulin nyo takwartayo, tano di masapasap, dakdakel aparikutyo, agkay kaysa kayo, among dalos iti gobyerno, laing inyo tagdiskurso, di kay mamerbiti padayo. Kap titig-tig na ikan gara-garaw ti bulbulong. Adwa karkarin na doa gas-gaston gaspay amon ti pudpudnong. Adda magmag na nagkamkampanyan nagibunbunong ti makan. Isuday tanti pagkapuanan at tumaya ni Manong Juan. Kak apud-pudno ti is-isen ti kandidato. Amin pakidanggayan na paring lang no mga bakto. Kak titig-tig na ikan garang-garaw ti bulbulong. Adwa karkarin na doa gas-gaston jakpay amon ti pudpudnon. Adda magmag na nagkamkampanya agibunbunong ti makan. Isuday tanti pagkapuanan at tumaya ni Manong Juan. Kak titig-tig na ikan gara-garaw ti bulbulong. Adwa karkarin na doa gas-gaston jakpay amon ti pudpudnon. Adda magmag na nagkamkampanian agibunbunong ti makan. Isuday tanti pagkapuanan at tumaya ni Manong Juan. Isuday tanti pagkapuanan at tumaya ni Manong Juan. Isuday tanti pagkapuanan alas 12 madipay nga naturog agur oray. Iti-itid da. Ay, hamang nga uso tatan iti indanon nga kasta. Oo, bayaji ka sa sakada system da. Sakada. Adda iyawa da keng ka. Apa mo isakada? Yan. Ay, chef. Sakada. Ay kaya no, okay lang keng ka. Okay, go ahead. Right. No, haan, stay. Just stay inside your house. Sa baka no idanon da. Anyway, nagbalinan ako nga customary tayo datan. Apo nariga nga ilikan tayo latan. Narigat nga ikatanan kunak kuma. Takas na nagrigat tayo agbutos no awanti pagalis na. Yan. But mind you, adon iti Filipino nga iti ipangruna na apo DJ ipukpukaw ti puso na regardless awatan na adat ang kwarta niya ngayon alya no dati itid na ngayon awatan na but you have the right to vote your sige kaya mo yan kaya mo and that is exercise your moral suffrage nga kunada Garod
Dahil tate, umunang nga paset ti programa da kami manan, agsubli kami, kalpasan ti sa magmamanu, apalagi. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Sus, giatay mandong nagachismis man tayo sa labas. Ayan tuloy. Napag-uusapan ang pagdalaw ng mga kaparian kahapon sa San Roque Parish at napakasarap makipagkwentuhan kay Brother Edmar Galingana na 6 na taon na nasa seminary at lumabas. Ngayon yung mga ordinahan this coming, hindi ko lang kung anong buwan, ay mga kaklase niya, kapatchmate. Kaya kami nagkukwentuhan. So that's it, hindi masama ang aming chismis. This is all about priesthood. Ayan, so ang subsubli po ito, pagkayam nyo, Katropang June with Katropang JM, dito lang po. Adda kami Manen, dito yung 104.9 XFM San Diego City. Exciting. Good afternoon sa inyong dalawa at sa lahat ng nakikinig from Ninang Avel Bartolome of Bliss, Bugalyon Norte. And you'll be safe here nga, Sir JM from Mary Rose. And Myra kita Myra E. Adati message ni Ma'am Sharon. Siguro nakasarming katata. So nga nakapag-chat ka tinakad ato. Okay, brother. Pa-shoutout man ti Green Peak Event Center, City of Korea, Gulak, Defun Quirino, and visit Facebook page at Green Peak Event Center and contact us at your cell phone number at our cell phone number 0905-9414-669. Ayan, dagitiket na po ti usar ti naidumduma po nga venue nga di tok-tok iti bantay overlooking the beauty of Defun Quirino. Not only Defun ati makitam di jay. The whole valley of Quirino. Makita mo talaga mat. Nagpintas and very fresh. Agsaw ka matanan niyo may bagam DJ Green Peak. Laglagi pa gordinagan di beautek da. Ayun na nga. Ayan. Meron silang yung bridge tas tawag doon. When apo ganata. Oli ba? Something like that nga talaga nga nagpintas. Ma'am Sharon. Tawagam lata ni Ma'am Sharon na tapno. Ano pangalan ng beauty mo? Kalimutan ko. Tapno nagitiket na po ma-share. And we don't know no mabali no open to public the giant. Please let us know Ma'am Sharon. No open to public viewing or for events only. May entrance fee ba ganon? Yes, may we know. Pero sa photo shoots mayat syempre, very open. May bayad. Kakaiba. Photoshoot may bayad. Okay. Lalo na sa mga basta tumawag ka lang and ikanta katigundaway nga mga promote dita Green Peak. Pakanain na kami mo talalaan dita. Di ka mangliplipat. So nga kadagati chance. Okay. Dito yung Facebook manong balong. What's happening? Shout out mga boss from Brian Poblete and sabi sa'yo Oli Budek and Zo Love Bridge. Nalagip ko yung Oli, di ba? Oli. Yan, hello to Antinelli, yan. Madama Buibuya. And belated happy birthday King Kakabsat. Yan, adjust ni Mark J Beauty. Shucks. Ay, sika. Ay, huwag gayam, sika gayam. YouTube yan. Napis it ko. Anyway. Yan, wow, dito YouTube ni Will Jack Rabaha. Good afternoon, Karuba, watching from Sydney, Australia. Yes. Idol pa shoutout kay bagis ko ni Marlon ken Bebot Rabahag celebrate dati birthday itatangal daw. Thank you idol nga naman ni Whitey Clips. Hi idols, I'm here again to request my mom your song Balasang Edel Sema idols. By the way, I'm Kate Diane Miranda idols. Wow. Thank you for your song all my request idols. God bless you always. Apo mga panos blida. Para kata kayo amin ay unayin ayaday tino mo puso ken karawak mantisi duduko adi peniliday na ken napnuan tuko jakman na may petsa tigurak na palaos kagbayin nagsiyak nagbabaan barung emdaanan awan pa'y asawa lakaya ko na ng madandanagan jaksan maramanan di grasya ni ayan jak ka
kasta't ibaga. Dagang ay kibaru-baro nga nagbaa. Di payla at bedal bilang uyawan na. Di payla at kurad, tay babae ang magikan niya. Ites ko mga arte memory. Yanagan na ni Black Man ni Ma'am Sharon. Oh my God! Oh, di ba? Nandama. Karli patak eh. Wow. Amang kadbayen at siyakte babaan. Barung emdaanin awan pa'y asawa. Lakay ako na ng magandanaga. Jaksan maramanan, tigrasya ni ayan-ayan. Jakat pagbasulan no kasta't ibaga. Gagang ay tibarong-barong nga nagpaan. Di payla ang pedal bilang uyawan na. Di payla ang kurad, tay babae ang madikaniyak. Di payla ang kurad, tay babae ang madikaniyak. Thank you, brother. Mana mata ko nagmeta. Malaging pagpasa ni Black. Hugs too. Uri siya tagaputay suti awag na ni Ma'am Sharon kinilakay na timatak mo di panunod ko. Basta ni Sir Fire Marshal ide. Yes. And kita ama they work so hard kasi nga nagpintasan apo DJ establishment na DJN Green Peak Events Center. Wow. Kompleto na dapat i-coffee shop na di ba ba? Ayan. I wish to celebrate my one of my events soon, DJ Green Peak. Ano 65 mo? 65. Well, okay, my son Justin Fielas joined my Spotify family plan. Alam ko na. Ray. Okay. Yung pagana. JN, tinagan ng ninong mukat. Ray. Ha. Ninong nga talaga. Okay. I miss you, Ma'am Sharon. Tabi, tay kapida na kimas. Uy, nagibrod. Well, nakamu na yung sikreto dati di kapi. Dati gayuman na. Ma-in love ko yung mga paatik kaya. Okay, that's it. And of course, special mention. Pero among mga last event tayo. Ajigayam. Hindi ko alam nga na Amires. Ajigayam nagkasara, Genobia. Ako bubragayam di siya Green Peak. Nabaybayagan. Kitak lang si Europa na. Kasi lang magkita ka ito. So walang ni Ma'am Sharon din nag-sponsor kiti FDD ko na ide. Tagay katrabahante dagaya. Iso ti secretary da sa. No dati agpabok kas jay. Iso ti agasikaso. Ayan. Administrator kung natalatan. Kita ma sekreto iti napintas nga ko ha. Ang iti nakayata mo di nga wedding anak at ay sinupsuportaran na di kakabsat na. Iso nga iti nagkasar, iso na ay kita nagsubli na kita nga suportahan na iti kakabsat na. At dati na nga ako iti cake, at dati na nga iti photographer. Videographer, photographer. So that's it. So anything aramidin iti padam ka tao, agsubli dahil taking ka. Anang araw, di kantahan-tahan, sumaruno. Nagado na lawatan. Balasang idalsemo ano to yo. Ni Request, Frederick Carganilla. Maulan na tanghali kanya yung mga kuya, shoutout mo dito'y Batangas nga nagpigsa todo dito'y. Wow. Sapay lang na ngagtudo nga na. Ken parekas man ti Crib Anara. Thank you mga idol. Okay, unanan mga rin apo dito'y balasang idalsemo. Request na ni Kate Jayan Miranda. Ayan. Waday ko sa'y kantina, sing higit di kalsada, sin banda na edhalsema. Ayin pa'y banbantayan, di mistisay balasang, napintas na po daw iman.
Dadoy mang aram, pabaro ay gogowapo, o daamin formado. Watak payot kung kitpuya, o watak pay iit ka, palasang ay naamo. Naagdagsan mo katko, nanabagsan kiday ko. Bago pa'y isang nilak sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay magkikilan. At diyak minam-nama ay sakon paulay nena, en balasang edhal sema. Umiguyod yan kanana ay kataman ninumta, dilay dakduduwata. Pinmatong sinlamisaan, ginaw at nan botelya, nabunsiyan del pusag na. Dadak kedigayang gengko, kaman matat sa niyas ko, tanumalian makitok do. Naagdagsan mo katko, nanlabasan kiday ko. Bago pa'y isang inilak sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay magkikilan. Naagdagsan mo katko, nanlabasan kiday ko. Bago pa'y isang inilak sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay magkikilan. Balasang Edhal Sema apo nga nangitulod kada tayo iti oras sa alas 12:47 di agmatuon nga tinganat aldaw. Nga nakapodpodot. Agmatuon. Ano na? Agmatuon permiyaya nga guno kaya. Ano Ana ti Ilocano ti panawagan. Maawagan. Panawagan ito ti kedeng kas jay. And how will Ang you use it? pagdaar matiman. Pakdaar nga man is notice or something warning. Pakdaar, warning kasi kuma. Ape kasi nung... Ate, may nananawagan kasi dito. Dati kalikagom na siguro. Kalikagom Kung nanagamin niya. Naimbanggal daw mga idol, pa-shout ko man, jay nangalati helmet, minga duwa, jay resort di Kalman, pag-isubli na kumaapo. Kung naman, di jay Arapap, San Antonio, Ramon, Isabela, yan, di Arapap resort. Kasla ko dito private resort gadi. When private. Apay adakat nakastruck. Isupay. Nohan nga da kayo mo laeng nga nagkukuyog nga napan. Baka inlimeng deta impulsada nga ta wenno inkabil ta pera di pitaka da. Nadya lang. Naglama mga bulsada ta. Baka na misplace one. Tsaka talaga no dato ko mga helmet gamin ito alaam mga isab-sab iyente side mirror. Siyempre no agdigos ka isabit mo lang ta sika mo kasi ay. Hindi mo ay disum siyempre Oji hindi motor mga bati di hindi motor alam yung nagti-resort. Correct. Apay kasunod nga kasunod nga idulin ket adji kayo unig ti may sa compound di ba? Nagkakadwa kayo ma. Kapam ako madagiti kakadwa mi ti pimanaw kayo. Not unless talaga nga taga di mo la unog iti ara pa apti ko. Okay, tinangala. Anyway, dan sa CCTV dito, pakibagam ka DJ, makikukuha ta i-review na. Okay. Ni Sherwin Elardeng na good PM po, pa-shoutout po sa aking bayaw na si Kuya Romeo. Jamison Rarama iti, inapanagkasangay tangal daw, pa'y kantaman Jessica, ngay sagot na kininanay Angge, Agyaman Unay, and Ma'am na Inon Marcelo, ano na, Happy Sunday, Karuba. Ayan. And Benilda Aguda, hello, Sir Jun and JM. Have a blessed Sunday watching from Doha, Qatar.
Qatar. Good afternoon also to may kumare Inocencia Marcelo at Principality Pagrangayan Elementary School. Mga nabasa ka ta. Ay nabasa kita lang ni So, good afternoon ko na. Yan, happy Sunday ko na. Okay. Anya nga rod, the full name nila kay na. Sige, manong ka memory. Eusebio. Kung ano malipatan. Siyempre. Ayan, Maybel Delere. Good afternoon po. Kablaak man ti taga di kamay Juan Jones Isabela. Kan kastamat nga kablaawak ti family Regatis ken family Delere. Nang nangrona tinaganak ko isa da Jocelyn ken June Delere. Pakantaman jay Cordillera song from Maybel Delere. Wow, nauuso talaga ang mga native Cordillera song. Anyway, sige tiraan kita tatagito iti kayat kumala nagmay nga buyaen. Agiti agpaypayso nga makaamoy ti sala. Ngano dagiti mang luko lang kaputan na bartek ka sumasala. Medyo naalas na kitain na po. Surusuruin nyo nga nalang dagiti step na nagmayat. Serious dati nga sala. Suksukisuk ay ilimi kadundundugan kagagardenan kadaan di kay kurutan babarus siya babalasang napipinta siya nagagwapo da nagagdapay ay manobla Cordillera, oh Cordillera, adida bulot ang disiplinado, oh ako kadaya, adam ko man baybay anak, tansay may batawin ni, din kinatan Ilocano ni Inang Natividad Pastor watching from YouTube. Wow, social ni Inang. Okay, good afternoon Inang and happy Baru Apukis. Nuway rigat manisisada mantitinulong man kakapyada unggana ay masulbarda kayo ay anak ni dengganiyonan pagbagami siya din na bangunan ni ay imbilin di na puwan ni Cordillera oh Cordillera adin na gulo ang disiplinado daya adam ko man baybay anak tansay may parawin ni din kinatalnana Cordillera, oh Cordillera, adin na kulong tan disiplinado, oh ako adaya, adam ko man baybay anak, tansay may parawin ni din kinatalna. Dungdung ay sidung ilay Insinang lido
Okay. May sa kadagiti kapintasan nga naaramid mi nga jingle to dito ita nagpipintas iti bayad dagi nagparamid kun alatan. Nagpintas dagi bayad ti nagparamid. Anyway, once again apo dagiti ket nang amom dildilawag dagi MC iti kasaran. Agiti formal wedding at atendaran da ta may sa DJ opening line dano ka agiti kuma once again ladies and gentlemen kuno na oreno first time na pa lang ibaga DJ banag once again ti banat nan yan and iso ti mga paspasamak kanyak tatanga first time ko mga ibaga pala ti once again so that's it foul DJ the first time mo pala ibaga mo baga di once again. Moving on. Apo saan ka bagada ti moving on once again. Paulit-ulit na kita nga linya. Na, so ka mo ta? Ayan, hello mga idol. Shout out to family Saldo and Marcos family. Also to my mother Perla and Noemi, Agnes at Sam. Hello there. Thank you from Novi Saldo. Yan, good. And thanks idol. So next week again. God bless you always from and your family from Whitey Cliffs. Ayan. And Jocelyn Cablayan, good afternoon mga sir, watching from Bantug, Ramon, Isabela. Okay, nakaawat kayo dito Bantug. Watching from Pinili, San Jose City, Nueva Ecija. Kumusta kayo mo dito Nueva Ecija? Nailipitan, hindi dapat nga mailipit. Hello sir, watching from Purok 4 Cabulay, Santiago City. Apo, nakaala kamutan siguro. Pakikablawan nyo man ni Inang May Anastasia Borreta nga madama agding-dingag kanyayo sir. Yan. Oh, yeah. Halos kada Domingo kami nga blabas dito po Cabulay. Yes. Siyempre, gapo kami Villa Carmen. Ayan, Borreta family. At iti manager iti I'm not sure no manager when no NFA? When no basta empleyado ti NFA nga mga ala kada kami ti idi ubing kami pa ikinamak tatalo makay kami di da kami wala alam di ta kabulayan nga kansunan karon pamilaen. Ayan, shout out mo nga pala si Papa ko na nagluluto ng balatong ko na naman ni Mary. Okay. Okay, para ka kita nagluluto balatong. Late na naman kayo maghahapunan yan, balatong deta, nabayag nga ang ren. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las joyas en el árbol no duran toda la vida. From the distance I can see you. As you're seated by a window, I can see a pretty blue eye shining like she little Linda. Ay que lástima, mamera, de vera Margarita, que llorando está. Ay que lástima, mamera, de vera Margarita, que llorando está. Que lastema lang ate, awan ti may na. Lastema. Kurado mo na Adda yati iwarwaras you sir. Ano? Di ka man natagari, basta adalatan to. Gonna get your pretty red dress and a pair of cowboy boots. We'll drive down to Sambalito and we'll dance el tacuachito. Esta kid estoy mirando cara a cara, frente a frente, pero no eres para siempre, chiquitito, vente. Oh, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me.
las horas en el árbol no duran toda la vida. Ala una in punto, iti malamaya. Nagsubli kami with more songs and napay, more dedications. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Okay, muli nagbabalik po ang inyong mga katropang June at katropang John Mark dito na po sa number 1 na program sa ating lalawigan. Yan, Adda kami man dito yung 104.9 XFM Santiago City. Exciting. And at atipang ko, kasonata. Yan. Hindi namin palalampasin ang linggong ito na hindi namin binabati ang ating katropang si Mark David Garcia. Mr. and Mrs. Mark David. Yeah. And anong pangalan ni Mrs.? Yes. Pakisulat mo na lang dyan ang pangalan ni Mrs. Yan. Happy wedding kahapon. Yan. I guess Reyna Mercedes ginanap. Joyce Taguba. Yan. Mr. and Mrs. Mark David. And Joyce Taguba Garcia. Yan. Ikaw, anong ang wedding wish mo sa kanila? Wala tayo kahapon doon. Umayo sila at magpakarami. Yan, magpakarami ha. Problemahin mo pa yung papakain nila sa mga anak nila kung madami. Just enough. Ilang anak ba, Sir Mark? Pangarap. Dalawa. Yan. Limahin mo na. Ikaw, Balong, ilan naman ang pangarap mo? Just in case. 3 siguro. Pag Tatlong lalaki, tapos... Ha? 3 lalaki lang? Tiputot ko? Well? Dapat ada babae mo ta. Dua kasi ay. Oray may isa. Doon nga lalaki, may isa babae. Tapno datagiwaras tipuli. Yan, diba? Prinsesa, may prinsesa lang isa. Kasla kanya may kakabsat, diba? Doon kami ni Manong ko, may isang babae ni ading ko. Yan. Okay, once again, happy wedding. At sa lahat ng mga kinakasal, naku, panahon talaga ng kasal. Kadagiti po, wampay iti agtokar. Haan ba ang palaeng? Ay, may nabanog ka. Haan. Mabuti nga, nagpudot ti panahon. Ay. Usong-usong arot mo ti. Nagpudot ti panahon, minumabutang ka dyan makan. Kabuting after the wedding kat agbiro ka tila peramide. Yan. Kapot na napudot kami dito at epekto na. Iso nga to be safe apo iladlado yo kat agluto kadagiti kasaran. Tap naman yung mabangles. Nagpartak nga mabangles nga main. Dito ti pagkapir dyan ti buksit dagiti umay tumabunod. Datay into no agawid agdidin na magda. Uy, nagkwaka. Magsidamag, amin tayo. Uray ni ko, kasta, uray ni ko. Uy, parbangon ka. Niririing nagdatangap. No, sa nga balay, sa nga pamilya kay kung mga napanakikasar. Apo, pila-pila kayo din. Pero may manalbuog Yan, pero apo, adadagi mangibaga nga, no, nag-keyboard ti chan mo, hanggang minunong ti loperamide. Ang mga rumor iso na naturally. Kasi ano mo no, masubraan. Halos in oras-oras mo taon. No. May-dehydrate ka na. Once, twice, thrice is okay. Tap na madalosan jay unik ti chan mo. That's enough. Nga makapapsot. Hamot at damot na jay mabalim mo tumaran. Sabi jay Gatorade. Gatorade. Or agwa ka na jay ang tawag ni jayan rehydration salts kasi jay. Tanong ka ma-dehydrate. Ayan, aliklikam ti hanga agtumar iti kasjay agitay loperamide and something like that. Tapno awanto ti problema kasi no agtampo dita ubet mo. Madiaklukat dita ti las o ti talong alda o di narigriga at constipated ka. Agbubusog nga parmicham mo mataya. No masubram ti epekto ti kwa iti loperamide talaga mading aglukat iti bintana ni ayat nga kunada. Ayan. Okay, so that's it. Apo, basta ka kitay paskan. Apo, kailadlado yung tagluto. Alas 2, ti barbangon, alas 5 kasjay. Yan, ni RJ Iglesia. Ako na, Tito, pabati nga sila Tatay Boy. Nasa Bataan kasi ako nakikinig ngayon. Tito, ka na naman. And Dan Sharing from Sally Francisco. Thank you so much. And ni Dexter John Pasqua, a.k.a. Pajong.
Shoutout man uncle kata kami dito balay nga kung dengeg kay nagbubuhat programa yo. Itanga ka nito Dante Marites ken Pajong Pascua. Thank you uncle and kuyang amak ko na naman umuti request na. Hello to manang ko ni Rose Crabahal ayan Lumaday. And hello to Minda Auntie Minda Almerol Sabado of 3J Saturday Private Resort. Private Resort. Awan, hanta pa yung napadasan din nagdigos dito. 3J libre. Saturday. Libre no ka. Libre taangan talaga. Diyos ko. Paatsanak lagi no. Tapog, hindi pinagtapog-tapog mo ya. Okay, anyway, tagitay kaya na po tagpalailang mo. Agor ka dati ni pakablao nga ni Raymart Bongbonga. Diyan mo no pepeso nga kadwa nga ta ni Idol Quarog. Kuna na shout out ko nga po si Quarog dito'y Baukaw, Mountain Province. Aya, talaga tinulat mo pa aya. Okay. Naglaingag pagkatawa dito. Ayan, hello mga idol, kablawag man ni anak ko nga ni Sian Libed, tinaragsa nga managkasangay natata. Happy birthday anak ko, kapintasan, apaw. Ken kasengputan, apaw. Pero guys, kuman Jessica, ken suyuso, yan naman ni Rachel Libed. Wow. So, Sika. Bon, Sika. Tira ito. Aja ka no request na ni ko Ana? Mary the Great. English man. You'll be safe here? Yes. Okay, coming your way. Ato yung nga din. May bayad to, 50 pesos. Gcash. Okay, Pinoy. You'll be safe here. Hindi, meron sa akin yung sa 2024 ata. Huh? 2024 JM ko na. Okay. Let's go back, Karod. Right. Wala ka nang papasahin dyan. Wala na. Ito, kinites Baroga. Pakikablawa man, tayo po nga kasar. Ton May 8, dita sa Guday Kirino. Thank you, sir. Da po, tiktokaran, ton May 8. Alanda kami. Ang pa-schedule ti May 8 ay Ay, hangko mo. Sikat na kim di schedule. May 8. Awampay. One ng weekdays mo. Absent mo. You'll be safe here. Safe here. Nobody knows just why we're here. Could it be fate or random circumstance? At the right place at the right time, two roads intertwine. And if the universe conspires Mother lives and make us fuel and fine. Teka mo. Then know wherever you will be, so too shall I be. Sikan boys na godong. Close your eyes, dry your tears, 'cause when nothing seems clear, you'll be safe here from the sheer weight of your doubts and fears. Weary heart, you'll be safe here. Remember how we laughed until we cried at the most stupid things, like we were so high. But love was all that we were on. We belong. And though the world would never understand this unlikely union and why it still stands, someday we will be set free. Free and believe. When the light disappears, and when this world's insincere, you'll be safe here. When nobody hears you scream, I'll scream with you. You'll be
understands. I will leave you. You'll be safe. You'll be safe. You'll be safe here. Ooh. Put your heart in my hands. You'll be safe here. Wow. Bakit ba ganyan? Ang ibig ko'y lagi kang pagmasdan. Umulat tumaraw ay hindi pagsasawaan. Ang iyong katangian. Damdamin ko'y ibang-iba kapag kapiling ka, sinta. Ewan ko kung bakit ba ganyan, nang danon ay di maintindihan. Kailangan ng pag-ibig mo, dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo. Magmula nang kita ay makilala. First time man dong gusto ko lang siyang kantahin. Bakit ba ganyan? Kung minsan ay nauutal sa kaba, kapag ika'y kausap na, ngunit lumalakas ang loob kung ikaw ay nakatawa. Ewan ko kung bakit ba ganyan, nang damin ay di maintindihan. Kailangan ng pag-ibig mo, dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo. Magmula nang kita ay makilala. Oh, ewan ko kung bakit ba ganyan, damdamin ay di maintindihan. Kailangan na pag-ibig mo, dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo. Magmula nang kita ay makilala. Yan. Ang sarap-sarap lang balikan ng panahon ng mga awitin na yan with the title of the movie 14. 14, oh. Makin kanta data ni Ni Dinah Bonavie. Dina Bonavie. Ayan, nalang Ilocano. Det, ang Ilocano, det, hindi na Bonavie. Taga di pa na bantay. Yan. Well, tsaka di asawa na sa taga Ilocos ba? Yes. Late nga asawa na. Di ka mo, basta politiko eh. Yeah, hanga da di original. Original ng asawa na is ni Vic Soto. Madi. Otso. Isa di anak da ni Oyo, di ba? Ana, ni Oyo, iti inang na ni Connie Reyes Momar. Ah, okay. Yes. Amom kit 57 amin ti asawa ni Big Soto. What? One. ado ti asawa na. Mano ay, gaya nataraki nga ro, danyay nga ro, nataraki, ado kwarta na. Tapos anak na walang ni Mayor Vico. When Vico, ni Connie Reyes ki ni Vic Soto. Iso ni Vico. Oo. Okay. Tata ni Oyo ni
Ni Oyo, ni ko sige. Ninong DJ nga, Gregorio. Made Oyo Soto tayo Ay, magbaga. kung ano ni Oyo nga Honorio. Hello, yan. Hello po Karuba. Enjoy listening here in Angeles City, Pampanga. From Lakay Calbo ng Murong, Bagabag, Nueva Vizcaya. Yaman na po, wala na mo. And John Feliz is giving the bubblies Don Bell fans a flashback to the Can't Buy Me Love era. Aji ko, you'll be safe here, yeah. Shout, sir, kinilakay Boboy. Madamag palo nang iti pata tibaka from Ilagan City ni Ray Corpus tinagkabla. Wala na ni Pata team. Pata team. Dapat iti pa dito tatay ko tagpapashoutout. Yan ay pa-shoutout from Santiago Trio Band to Arnold Gulitio. Ano tinagan na Gulitio, Arnold Gulitio. Dapat request si ka kun soyoso. Sikat itira. Rachel Libed. Birthday ni Kwang Amen, Sian. Happy birthday, Sian. May Libed. Oh, happy birthday, Basang. May you have more. Kapintasan ka na kung kasangputan. Wow. May you have more candles to blow. Dalayapon ta pa isuda sakbay iti sikyan. Okay. Sipod pa'y di damdam nga ingka masarpat kas ka man nga tay dalayap nga nangalsam kaniyak kas ginaw biyag ko mantay kaya rigak nudi kan mapurus patay pagtungpala an wanta pintas mo nga ingingong mo dem unay Met umanaya sa nikwam, nudong tengi patay, agayat kaitan, takasad sa diwa ampay, yatangay at tuyak, nga agtari gagay. Sipod pa'y di damdamo nga ingka masarpat kas naman latay dalayap nga nangalsan kaniyak kas aghinaw biyag ko mantay kaya rigak nudi kan mapuros patay pagtungpalak an anwenta pintas mo nga ingingong utam unay di met umanaya sa nikwam nudong tengi patay agayat kaitan takasad sa diwa ampay yan tangay at tuyak nga agtari gagay an anuwenta pintas mo nga ingingong utem unay di met umanaya sa nikwam nudong tengi patay agayat kaitan takasad sa diwa ampay yan tangay at tuyak nga agtari gagay yan tangay at tuyak nga agtari gagay. Okay, datatiso na tang napulwan Jalap. Dalayap. And this time I'd like to give you a request na tayo palang mamindwa nga nabasa dito yan. Sika by Rudy Carpuz. Tira M. Noon di siring nga tagbasa tanya. Saika ko na na. Saika. Sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't ko kumalken ka nga ipudno sika ka na yun
arapa apo ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't ko kumakyan ka nga ipudno sika ka na yung di arapa apo ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ni tawen ikariken ka asika sikalaen di ka masursuro biyag ko alipaten uray pa'y adda tun ijay tanen Bawal ang halo-halo sa singer. Ayan. akala kong sinesen niya si Sir Jiro sahod Kaya nga. sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't ko kumakyan ka nga ipudno sika ka na yun ti arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y ang labas ni tawen ikariken ka asika sikalaen di ka masursuro biyag ko alipaten uray pa'y adda agtun ni jay tanen uray pa'y aglabas ni tawen ikariken ka asika sikalaen di ka masursuro biyag ko alipaten uray pa'y adda tun ijay
Okay, kuna na dito ni Kabsat Alice. Makastang fugab ni kam atanan kokorola ka. Wawagi. Meko nakagiraw to Grand Carpa. Tayo yu agaw nga danga ko from Quezon City. Para kwesman di kanta nga until I found you. Mabalat mga lords ko na. Nawatam? Well, sige. Mabalat. Okay, aksubli kami with your song Until I Found You. Kalpasan ti sumag mamanu apalagip. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks. Agsubsubli po sa pagayam yung katropang June and katropang John Mark dito lang po numero 1 ng programa Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Ayan, exciting nga talaga di mas pasama. Kuna na ni Apo Vice Mayor Dennis John de la Cruz, iti Ramon Isabela Apo, ti Bayos Mayor May. Kuna na dito ay agyaman, ti agnanayon nga nasa samit aliw-liwa kadagiti kalugaran tayo. Agbiag for Decaduo. Thank you so much po Vice Mayor Dennis John de la Cruz. Yan. Iti grupong BMEC kada na dyan bagana di kalumanan. Pigrolak kung kuna. Okay. Okay, agbiag iti amin nagayat iti ili Ramon Isabela. Yan. Pabaknangan tayo pa iti ili tayo. And ano pwede kita mga ko? Magkana pa na ni John Margan. Iparparayag naman ang dajay na ikabi na dyan tilugan ng nga anong klase niya ikabit mo? Strat bar ka no? Strat bar. Anyway, atay request na ni Kabsat Alice. Mabalat kung kuna na payditan. Walang hanggang until I found you. Once katantaman te until I found you. Tapno hanga puro until I found you. Ikanta ti sa baling music of the 70s isuna. Tapno medyo amumuti edad na di kadi. Aji hanak ka edad. Aji ka edad na. Aji kini bobot. Ay 60s de jay. Nuno kanya ni bobot. Tiraan. Mo nalata siguro. Sige tiraan niya kanya ni bobot. Okay. Bobot ano ti apelyado na ni Bobot? Mortis. Sige man, isang orti kanta am tatan. Okay, here is Bobot ko. Mortis practice. Bobot Mortis practice. My pledge of love cannot be broken. Like precious jewel, it holds my feelings. The cords that binds our hearts together, the only witness to our pleasant dreams. My pledge of love cannot be broken, and I believe it's there with you forever. If I must die to lose the love you gain, again I'll come to life and pledge my love again. They couldn't take you away from me, 'cause I'll take your love with
Pobre yung mamma, jay kanta nga binongor, mga idol. Salamat mga idol. Wala ni Sonny Valdez. Ni Kuya Rainier ko na like that song so much. Relate si ka. Hirap sumingit para makinig pag busy sa work. Emergency room. Wala naman. Hello, good afternoon anyway. And Jonabel Tabios. Blessed Sunday mga idol. Pasyarat na kami dito ay Rizal, Defun Quirino. Paregas mo ng Mang Berting. Big thanks mga idol. And ni Vanji Olanyo. Hello po Karuba. Pasyarat kadagiti taga Owig. Dati siguro Owig. Daya Galimuyo. Dayan Locosur. Ti and parag fiesta ng Rono dagiti Olanyo's family. God bless to all from Vanji here in Cyprus. Salamat Karuba. Lodi. Kung ano naman ni Rhea Len and Violeta Carriazo. Ha? OAIG mo gamin? Owig. Ano mo? Diyan mo. Kita naman yan, ko typing niya dyan sa CDGO. Walang kasi. Pawig siguro dito, no lawig. Yeah. Pawig, ganda, Pawig Ilocos. Sor? Research tapay. Iti panahon kano ni Ma'am Alice is iti panahon ni Sharon Cuneta. Iti ka panahon nga Lord kasla kung maji high school life I don't want you to go ni Lani Hall somewhere in time ni Nonoy Zoniga. Baka Paway. Pawig. Paway siguro, awang mo ti Pawig niyo. Wino Owig. Yeah, anyway, good afternoon to Kapsat Nilda De Leon. Hello, thank you for, what's that thing? Thank you so much. For yan. Awon. Pawig? Owig, daya nga talaga. Kandun Ilocos Sur ni. Ay, ada nga talaga Owig. ti Owig. Oaig. Yan, Oaig. Oaig daya. Owig daya. Oaig. Kandun Ilocos Sur. Sa utang nga sa una lipat, ada gi request dan. Ano nagi request dan? Amang Mang Berting. Pass. Nakanta din na minsan. Binungor. Sige, tirain. Ano pa iba? Sige. Sa mother. Dapat did process ko na. Did of roses. Did process sigurado eh. Yan. Shoutout man idol ito eh. Chuchana Boarding House ng Bayombong, Nueva Vizcaya. Ni Samson Bolasquetti. Kablao. Though my life Laugh Without Time ka naman yung favorite mo. You're my love, you're my love. Somewhere in Time ko na naman ni malagip ko. Somewhere in Time, amuti Somewhere in Time ni ko Nonoy Zuniga. 70s ata may Pledge of Love. Diyan mga road dahil mahal kita by boyfriends. Mga Avel. Cordillera nalpasa na po. Sonny Valdez. Tatay pay. Ata Cordillera. Dahil mahal kita. Adda na jay? Kinanta mi din na minsan, di ba? Request ni ko dati din ni Jake Fernandez. Ay, dahil Jack. mahal kita. Dito ba yun? Dahil mahal kita? Baka dun sa saan ba yung mga bago na Tagalog na inarrange mo? Nandun yun. Okay. Sa pangalan ko na lang. Yan. Dahil mahal kita data. Ayun bro. Yan. Sige, dahil mahal kita si Kadagiti Falsetto. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, Sasambahin lagi dahil mahal
lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian, dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian, dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian, dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Mamati ka kita, dahil mahal kita, handa akong magparaya. Patse, mapo ilaban na tabla dito, ta na maggunod na laeng iti ayan-ayat na. Idi, no, doon una siguro, kasta, adadagi talagang agparaya. Kada kita ay ingungutin da, aglalo ka awan pa mo tinapaspasamak kanyada. Kasta nga ti reason, idi, kita love story nga nagpaparaya because awan pa yung napasamak. Isuda laeng, magjowa lang sila pero walang nangyayari. Okay, so ano, no, biglang nga nag-asawa yung lalaki, okay, steady lang yung babae. Hanga humabahabol ta, awan pa yung muti, napasama. Ano ko na ta? Ti panagbasa gayam di jay, waig daya. Yan. Waig daya, sir, ngam ti panakasurat na kasta, yan, O-A-I-G, waig daya, gayam na rin. Parekas manggarod, sir, ti Beautiful Sunday, kung ano naman, ni Vanji Olanyo. And Jennifer Dakiwag, good day karuba, shoutout kay Miguel at mat-mat at sa aking anak na nakapasa sa CSE. Uy, congratulations. Parekas man, sir, ti Dong Wen. Ayan, thank you so much. And ni Joan Balas the Kukos dito yung Facebook ti XFM ko na pasyaran man nagayag ding dengag jay Benget siguro tayo Benget Itchage. Ayan, Isabella. Tapos parekas ng song na I Think They Call This Love. Sana po mapagbigyan. I think they call this love. I think we don't know that song. Diyan lang. Yeah, that's the only thing that I can say. I really don't know the song. Okay, anyway, siya mamatag-request para iti magbagitan. I love this space. Very lonely, especially no kasting summer. See the tree, how big it's grown, but friends, it hasn't been too long. It wasn't vain. I laugh at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came, she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running and all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart,
and I love her so. And I surprised her with a puppy, kept me up on Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came home from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I love to be with you. If only I could. She wrecked a car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck. Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and felt her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing. She went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I love to be with you. If only I could. One day while I was not at home, well, she was there, and all along the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laugh at her and she get mad. The first day that she planted it was just a tree. And honey, I miss you, and I'm being good, and I love to be with you. If only I could. Okay, your turn to choose a song you want to sing. Oh, yellow na. Ayan. Hi kabayan from Eliza Galileo. Ano ba? And nabasam na gito yan? Wow. Jennifer Takiwag? Okay. Wow. Okay, so far we have 61 viewers at the YouTube. Dito nga Facebook ti XFM 11. Di Facebook ko. Makikita. Anyways, 3 minutes lang nga. Nagpatalastas manan. May sabi nga sunata nga rod. Anong mata? Day. Pampariing. Okay. At ay sinalsara na kiti contestant na rabi parang identity dance ala Elias dang contest. Yes, man! Ako ay isang model doon sa ermita, gabi-gabi sa disco at nagpapabongga sa pagka-istariray. Talbog lahat sila, ang mga foreigner ay nagkakandara pa
pag ako'y sumayaw na. Ako'y may nakilala, Mas malambot pa. mestizo na hapon. Nailap siya sa akin, type niyang gawing girlfriend. Ako'y nirigaluhan, bahay lupat na tong. Ang di niya lang alam at di ko masabi na ako'y isang Darna. Ang iningat-ingatan ko, ang ugat, lawit at muscles ko, na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Ako'y nananalangin na sana'y manawari, huwag sanang mabuking nakatali kong akin na ubod ng itim. Yes, ma! Yes, ma! Yeah! Ang iniingat-ingatan ko, ang ugat, lawit at muscles ko, na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Kami biglang nagkita nang di sinasadya sa restroom ng lalaki doon sa Mega Mall. Napatingin siya sa'kin, ako'y napahiya. Sa galit ng hapon, inbog niya ako. Bakero, what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay lupat datong ng nobyo kong hapon. Kaya ang beauty ko ngayon, nagtitinda na lang ng itlog at talong. Okay, the time now is exactly 2 o'clock in the afternoon. We'll be back with more songs. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan. Okay, we're back for the last hour of our show at Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting, and you're still with Katropang June. And kadagiti at dapay lang po dito ang sumirisirip, kadagiti cellphones na, no lakit di makawaya. Thank you so much, Apo, for being with us. Yan. Ama, kaya mo, dati patang na jirwarta, dati dagiti duma po nga empleyado ti XFM. Kiniliw biit, kadagiti kakabsat mo. And while waiting for him, ako mati mabasa ko, love this song ko na nanikab sa Nilda De Leon. Okay, siya mo ti kumanta. Di mo ipasabat na sakit nga ikikita. Di na talikudan o nasenday tadwa-duwam agpalawag at man. Tiki
kapuno na tunggal kasangay mo, siyak tay di makain na. Ang mog nga ti gustuem, ada altas sibay mo, nga aglalailukin ka. Adut nagkuranga, tauray laing nusurat, di kan masubalitan. Ngem din na kaya asawen, na awan kam ito'y nakin, kurang aklat panawen. No isot pa ko na adikan ay ayaten, daytoy metilaglagipen, di ka kuman sinoblian. Diyan kuman nagpakpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Dumtengen nga magaturturog ako na. Alas 5 kami apo si Mang Patote parbangon. Nga nagkapo sa San Marcelo. Ang adanan Isabela. For the fiesta. Adut nagkuranga, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngayon din na kaya asawen, nga awan kan itinakin, kurang aklat panawen. No isot pa ko na adikan ay ayaten, daytoy metilaglagipen, di ka kuman sinoblianan. Diyan kuman nagpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Diyan kuman nagpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Para kadagiti nakailab. Hoy, sadot bumangon kan, kita eman ti aglawlaw. Siksikalat nakaidan, ay nakakumot kapailang. Nukit di bimangon kan, itarayamon tanagidaan. Ayat mula makadanon kan, jay dulang nga kapanganan. Kalpasan anabsukan, nanganam panawam latan. Di ka payen nga palpan, diretso kati kaaruba. Saan apalso to'y paliw ko, no sino pa'y tay sadot a tao. Saan na mapnex ang bandehado, agbiro pa'y na imas nga idasar mo. Hoy
sa tut agriing kan dages kanu di ka agbalaw iurnus munta masagbayam lumakay ka na rutay-rutay hoy sa tut agtrabaho ka no kayat mo amangan ka lalo no at pa'y panggap mo asumapul kasimpunganay mo. Good afternoon to Larins Cruz Ladaran, Lizel Ritoro Agra, Elaida Simenero Pasyon, Luz Biminda, Iglesia Roderos. Bigyan barbaro na seret iti isbok. Hoy, sadot at dapay namnamam, nulakit di agagaget kan. Wat-wate munda kelatakyad mo, unate munta ururat mo. Hoy, sadot bumangon kan, kita eman ti aglawlaw. Siksikal at nagaidan, aladarsem bumangon kan. Para guys ka no di unang mana na ni Tesi Guillermo. Unang isar no ta. Sige, lalaingan may gana makatuturo ka nga lalaing. May paspasuro tak garab. Permi yung makatuturo ka. What? Agasam data alas 5, iti para bangon kami apo nga nakalipas apag sangbit may ket nagidalimanat kami pwede kami gamit. No, we did not. After we Ay, go kaya, naturog kami nga Turong dagos. dagos. Tatay bigat gayang mo nagidalimanat. Tatay lang mga alas 9. Nga nag-iba pa kami gamit. Awan yun lang ito, Fräulein data. Adda yung unang dita. Ay, tire, ko nga rin siguro mix sa Ilocano sa... Ilocano or Janras. Ayan o, nakita ko na o. Pati nga data. Unang, ayun! Unang! Napay nga eh. Shock ba? Sino kayo mang kanta? Kung ano si ka? Ni katropang Chris Estolas. Sumalaboy buya. Jay bala siwit titaaw adda bala sangan po daw sa jiyay probinsya ti Fugao inay ayat kung yung pinanawak ngem jak anilipan itan ket mail iliwat unang tumangada jay tangatang panunot agkal kalautan in kame imatangan bituin intamingningan mailiw akon ken kaunang Motor ka. Ketunggal malagip ko nga da kaingungot ko nga agpadpadaan ti sasangpet ko
Tapno mailiw-liwag ko, daytoy nga iliw ko. Agkek lang dagiti ladawan mo. Unang tumabsaw ta jay karayan, akasla agkibkibin talang. Bit-bit wen jay tangatang, isapatang di kalipatan. Si kantay dungo o unang. Iturog mo pala. Try kami na ta. Sige. Wala kahit kung iturong ka talaga na yun. Muna pas, diretso awit. Hello, Dr. Charity Lianas. Manso! Basit atrakyot. Ilocano, Ilocos, i-expression da. Tan bakit agsinatan, ket awan kat lumlum daang. Tibuon pag sinaan ta, ay jakla kuman ibagbaga. Awan anay ado akwarta, ken ado adelata. Apun pag sinaan ta, panaturo ka talaga. Agasawa, idi kalman imbagada kaniyak. Anapan kan kanjay lawag, naglogan kat basit at raket jak. Amot napaspasamak, ngemininta simang petkan. Iti sumunong agsapan, kinarkarton adelata. Ket di mo payen makarkarga. Inaldaw biyag kong agpalpaliiwak, iti kastoy kasasaad. Nuwari genjak pa'y nakaymukat, nakalugan ka manen di basit atrak. Di munsan mailiw-liwag, di naramanam di napankat lawag. Naglog hagat atapak ngadan kasubkon, daytoy bulsak itan baket lipatenak. Basit atrak ng tetken katragsak, tuy hatduk mo di mumitten kayat. Inim imas mumet di basit atrak. Roy Albert Oblero here watching and listening from Baguio City. Long time no see and here po hehehe. San mailiw-liwag, di naramanam di napankat lawag. Nga isot pagat atapak ngadan kasupon, daytoy bulsak itan baket aglinipatan. Basit atrak ng tetken katragsak, tuy hatdug ko di mumitten kayat. Inim imas mumet di basit atrak, tuy hatdug ko di mumitten kayat. Naim imasken kaday basit atrak. Diretso Sonata Karuba. When I woke this morning, imagine
my surprise, on my pillow lay a single yellow rose. Naman mag-boses ko na. A smile, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that the yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leave and throw our love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Nagmayat ti ubrak, nugastoy nga agdigusak, tay sabon ti pagay-ayamak, tangamin nagpagpagalisak, paturay kong nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat, sabay apiras, sabay ramas, agay ayang sabon na kaganganas. Ganasek unay iti agsabon, amin nga abot ko ken likaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak idurun-durun. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir pusik ken pusukong. Sabon akpay, tuy barukong, sabay selang sa tui dumudum. Nagganas, tiyag digos, agay ayam, iti sabon, aglaluno, iyaradum, ipababa, ipangato. O sabon, nagmayat ka, o sabon makapapang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka.
agtigusak, tay sabon ti pagay-ayamak, tangamin nagpagpagalisak, paturay kong nga aglablabutab, tay galis na kamay mayat, sabay apiras, sabay ramas, agay ayam sabon na kagangganas. Ganasek unga iti agsabon, amin nga abot ko kenlik kaong, sabon akpay daytoy agung, dagitoy kikit inak idurun-durun, sabon akpay daytoy kibung, sabay kir-kir pusiken pusukong, sabon akpay tuy barukong, sabay selang sakto idumudum, nagganas tiyag digos, agay ayam iti sabon, aglaluno iaradum, ipababa ipangato, o sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arda, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka, nagmayat tiyag tigos, nutay sabon di igus-gusugus, tay galis na nakalamlamuyot, nagganas nga iapros-apros, aglaluno peke-pekel, kadagiti mas masel, agket kang akaslaag, sugel ganas ti sabon na kamay mayat, ikaten at gagatel, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Yan, nagsubli apo, dagiti pagayam yo iti sumagmamano apalagip.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Okay, we're back up for the final hour of our show. Ayan, talagang kung napawilan na po nga nairikid, nakaturog at biit, yan. Siguro mga 3 minutes, 5 minutes. No, it's not 3 minutes, 5 minutes. 3 to 5 minutes. No. 10 minutes, ha? And then back. Apay man nakantam ka de? Upat sa? Oo. When? Really? Ano ba tikinan tagkatelas nga nagkuha ka? Ay, ito yung maputak ka di ko ajay itan bakit agsi na to? Basit atrak, yellow rose, sabon. Ay, medyo natitungor ta. Oo. Ano ba yung pagpilipilit na tayo nga may isa? Tapay ko nga tikan takol at tayong nabutanan. Okay, anyway, thank you for letting me do that. Letting me do that. Talagang ko kaya to tayo. Talagang mapan kaya mo na talagang makaturturugan. Uri an work nga labanan ti suyaa bawan nga talaga. Talagang mapanan. Masatibay ang talaga kanyam. Diba na, grabe nag-drive ka pa. Siya ka, uri no medyo makaturturo ka, drive alat ta. Pero no talagang Adi mo di kaya isardeng ko bet stop over isbo diram os di rupa dati balon nga kuno ka danom idiram os di rupa no ka. Padasan taman di kumanta nga ron galering ka. Yan. Rainier's Private Resort located at Thank you so much, Mila Hugo. I beg your pardon, Mama, what did you say? My mind was drifting off on Martinique Bay. It's not that I'm not interested, you see. Augusta, Georgia is just no place to be. I think Jamaica in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, Mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Keep on talking, Mama, I can hear your voice tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly fear. I think Jamaica in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, Mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Voila, an American dream. Well, we can travel, girl, without enemies. When it's as easy as closing your eyes and drink Jamaica is a big me inside.
Just keep talking, mama, I like the sound. It goes so easy with that weight falling down. I think a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly fear. Voila, an American dream. Yeah, we can travel, girl, without any names. When it's as easy as closing your eyes and drink Jamaica is a big neon sign. Just think Jamaica in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Good afternoon, Doc Febe. Adda, Well, nagbuy-buya. okay, baka na kaya mo mag-isagot. Nga sunata kini Doc Febe kini Sir Bongpi. Nga, siyempre, sinsina dalat tatagalasan mo da di lalaki. Hato kay karoman ni ba? Uwan to kaya karoman ito ka. Di ka mo sino kanayin nga agbiyahin ni Doc wano ni Sir. Okay. Kamusta ka san ni Sir Bongpi, Doc? Mayaten. Di pinagnana. Awanan G, kuanan. Alalay na nga sa client. Okay. Anyways, tira M na da. Wentap na mo karingak. May sabi nga sunata from Julio Iglesias. Uy. Ay, sige mamaya. Hey, it's so wonderful to see you once again. To see you smile and hear you call my name. There is so much to say. Hey, it isn't accidental that we met. Your love is something that I can't forget. So wandered your way. Hey, if one of us won't try to dry the tears, tomorrow is the world of yesterday. Let's just live for today. Hey, although we played the game of love and lust, I wouldn't change a single dream, because if you lose, you must pay. It's true, I have so many I'd love to share, but I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to leave if you are there to give your love to me. Hey, don't let me spend another day alone. Remember all the happiness we've known. Let's relive yesterday. Hey, we've known a world of loneliness and pain. We'll never make the same mistakes again. Girl, if only you'd stay. It's true, I have so many other love to share, but I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you
back to me and see how much I care. I only want to leave if you were there to give your love to me. Hey, don't let me spend another day alone. Remember all the happiness we've known. Let's relive yesterday. Hey, we've known a world of loneliness and pain. We'll never make the same mistakes again. Girl, if you only stay. It's true, I have so many other love to share, but I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to leave if you were there. To be with you, I'd like you anywhere. It's true, I have so many other love to share, but I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to leave if you were there to give your love to me. Hey, Hey. hey, hey. Eh. Hindi ka magbirok di kantahan. Sikatek birok tan. Hi, Apo. Okay, may sabi nga sunatan. Nagapag kini John Mark. Sa line na po, dagiti nga nakasala to time. I don't want a big diamonds and ruby too, but now that I have you, I'd rather have you. I want it on my charm, with everything new. And now that I have them, I'd rather have you. The kisses from your lips was sweeter than wine. The love that you gave me was something so fine. I'd give up my riches and reach mine too, 'cause now that I have them, I'd rather have you. Bisa halak suya ako. I'd give up my riches and reach mine too, 'cause now that I have them, I'd rather have you. Bali makaringak no dagiti medyo effort.
Thank you so much kadagiti talatapo nga kanaanos kada kami. Once in your life you find her, someone who turns your heart around. The next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left her way across town. You wonder and do yourself, hey, what have I found? When you get that bitch in the morning, New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, the best that you can do is fall in love. Arthur he does as he pleases, all of his life he's master's toys, but deep in his heart he's just a boy, living his life one day at a time. He's showing himself a really good time. He's laughing about the way they want him to be. When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, the best that you can do is fall in love. Between the moon and New York City, best that you can do, the best that you can do. When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and best that you can do, the best that you can do is fall in love. Ayan, hello po, magandang hapon po sir. Solid and watching and listening here in San Marcelo, ang adanan sir, kanan ni Mary Bulusan. Ayan, thank you so much. Yan, Naririnig ko nanti mapaspasamak dita. Yes, Mary tapos na po. Bulusan. Nalpasan iti fiesta. Anyway, data na po timo. Dito na po, sumarunong timo di nga sunata mi, and agyaman kami apo, ti panang tartarabayo kada kami, iti laso ti talong oras, nga panagampayag mi, iti ere. Ayan nga ro, dito iti katropayo John Seriales. And katropang dyan, Mark Pastor, nga makatorturo kan. Laeng, mangibabati kami apo, iti ayat, katatay amin nga, padami nga Ilocano, intero lubong. Nga no awang kayo, awang kami mat yan. If you are not here by my side, nga kung natin sa natin nga kanta ni John Mark, by the menudo. Para katatoy amin, See you again next week. same time, Same frequency. dito ilaan. 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Thank you, Sir Mark, sa ating tech. Gotta catch the plane at 7:30. Why haven't you come to say goodbye? Time is running out and I'm still waiting. I'm so lost without you, I could die.
you said you love me, everything seemed to be fine. Today you're not here, I'm so lonely. It's the waiting that's driving me out of my mind. Don't know how I'll sing in that big city. How can I perform if you're not there? This will be the worst of all my journeys. The image of your face will follow me everywhere. I need your tender kisses, the feel of your hands you caress. Your perfume has me burning, my heart yearning to touch you and need you so much. If you're not here by my side, can't hold back the tears I try to hide. Don't think I can take it, I know I won't make it without you. If you're not here by my side, only your love keeps me alive. No sense in dreaming, my life has no meaning if you're not here. Nakakatawa na. Posible ka makatulog ka no kasi tingin ka ng tao. I need your tender kisses, the feel of your hands you caress. Your perfume has me burning, my heart's yearning to touch you and need you so much. If you're not here by my side, can't hold back the tears I try to hide. Don't think I can take it, I know I won't make it without you. If you're not here by my side, only your love keeps me alive. No sense in dreaming, my life has no meaning if you're not here. Bye-bye. Bye-bye. Lilipas na lang ba natin yung ending na